أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. Sözübüzdün başında bardığızdı jokton bar kılıp jaratkan, taqdırыбызга ушундай улуу күндөрдү, жакшы күндөрдү берген, бардığızга ömür берген, biz sanay albay turgan nimattарды берген Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz şükürlörübüz. Bardığыбыздын tuura joldo boluşubuzga sebep bolgon, özünün ömürün arnagan, bardığыбыздын başыбызda tacыбыз bolgon Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavat salamdarыбыз bolsun. Urmatlı musulman bir tuğandar, Allah subhanahu wa ta'ala mına gündördün mırzası bolgon, gündördün sultanı bolgon, uluğu cuma gününde mına Allah Ta'ala'nın uyunda meçitte çoğulup oturabız. Dua tilekleribizin bardığın kabul kılsın. Allah subhanahu wa ta'ala ar biribizdi kırsık belalardan alыс kılsın. Kudayım özü koldosun, tegerekleribizdi perişteler menen orosun. Bardığızga din soğuluk nimatı, uşul uçurlarda kançalagan adamlar oorukanalarda, üylöründe uşul jerge butu menen basıp gelgenge mümkünçülügü jok. Göçölördü görüp gelgenge gözünün mümkünçülügü jok. Je bolboso bir sebepler menen oorunun sebebi menen kança adam jaldırap üylöründe töşöktö jatkan adamları var. Oşantken adamlarga da Kuday Taala özü şifaların bersin. Bir tuğanlar bunu emne üçün aytıp atabız. Ar biribiz nimatlarga şükür keltireli. Şükür keltirsek Allah'tın kazınası genen eken. Biz özübüzdün çöntögübüzgө salıştırbayla Allah Taala'nın kazınaсын. Allah'tın kazınası uşunday genen, Allah'ın kazınası berip otursa bardığыбызга jetet. Bardığыбыз Allah Taala'dan muhtaçdığыбызды surap otursak, dünyada jinni, insanı birigip durup, toybogon nafsibis var. İnsandın nafsesin, insandın nafsin bir gana toprak toyguzat bilesizler. Bir koktu altını olsa ikinci koktunu yengseyt. İkinci koktu altını tolsa üçüncü koktunu yengseyt. İnsan balasının tabiatı nafsisi oşondoy bolot. İnsan balasının gözün, insan balasının nafsesin erteң jer aldına gömülgöndө toprak gana toyguzat. Başka hiç neyse toyguz albayt. Bir oşondoy toybogon nafsi menen dagı Allah Taala'dan bolgon nerseni surap otursak, Allah suragan nersebizin bardığın berip otursa, Allah'tın kazınasынан hiç nerseni gemit albayбыз. Gemitsek bir okeanды bir dengizde elesteteli, oşoga bir iğneni sayıp durup, iğnege jukkan su dengizden emneni gemitet. Gemise mına uşunçalık ölçümde gana Allah subhanahu wa ta'ala'nın kazınasından bizge bergen bolot. Urmatlı bir tuğandar, Allah subhanahu wa ta'ala'nın kazınası uşunday geň eken. Bardığыбыз jürekleribizdi açalı, bir-biribizge dua kılalı. Kudayım şu alamdın esisin, bardığыбızga rızkılandırıp atkan sensin dep Allah Taala'ga uşunday jölөнгөнгө, imanыбыз menen Allah'ka süykөнгөнгө har biribis uş jerde hareket kılıp, Kudayım maga açık göngül ber. Kudayım özüңdün kudretingdi akılımda seze turgan kıl. Özüңdün kazınаңdın uşunça geň ekenin Kudayım jüregimden unuttura görbe dep Allah Taala'dan daima dua kılalı. Bizge berilgen nimatlardan çoğu jaşoo nimatı, din soğuluk nimatı, tirүүлük nimatı, uşu jaşap жүрgөн nimatыбыз eken. Birok aralarыбызda oşonun kadırına bilbegen dagı şaytandın jetegine düşüp, uşintip barıp durup, oşonda Allah Taala'nın nimatın tepsep koygonda insanlar var. Adam balası oşunda katalaşat eken, özün karmay albay kalat eken adam balası. Bizge barçılıkta dagı sabır kıluu, barçılıkta da götörүү degen nerse var. Jokçuluktu da götörgөнгө Allah subhanahu wa ta'ala sabır bersin. Birok jokçuluktu köptögön adam götöröt eken. Jok bolsa götöröt eken al. Jamandыкты adam balası göwrögü götöröt eken. Birok barçılıkты, bayçılıkты, jakşı turmuştu götörüş ança-munça adamdın kolundan gelet eken. Aga sabır kılуу degen ança-munça adamdın kolundan gelet eken. Urmatlı bir tuğandar, Allah subhanahu wa ta'ala'dan uşunday jaldırap suranalı. Allah'ın bergen nimatlarına şükür kıldır.
Kudayım oşonu barıktap bağlaganday sezim ber. Allah Taalam hiç vakıtta şeytandın yoluna düşürüp edip Allah Taala'dan jalınıp jalbaralı. Bizdin uşu canыбызды kıyıp koygon, aralarыбызda kançalagan adamlar bolbatat. Öz canına bolbatat bir toğandar. Biroq bizdin başыбызdan alыс kılsın. Ar biribиz uşul jerde amin dep turalı. Kudayım kabul kılsın. Oşondoy jaman şeytandın jetegine düşüp kalgandan alыс kılsın. Bizdin baldarыбыздын oşondoy şeytandın jetegine düşkönden alыс kılsın. Biroq ушундай татынакайла ата-энеси бар, татынакайла үй бүлөдөн чыккан адамдар ушундай жолго барганын көрүп атабыз. Ата-энесин кан жуткуруп, бир туугандарын кан жуткуруп, ушул жерден өзүнүн жубайын кан жуткуруп, балдарын ушинтип кан ичкендей кылып туруп таштап кеткен инсандар болуп атат. Бардыгыбыз өлүм деген бул дүйнөдө бардык нерсе жалган болот. Куруп алган үйүң 50 жылдан кийин бузуп атасың, жалган бекен, жалган экен. 5 жыл 10 жыл мурун алган мактап ушундай учкан куштай болгон нерсе деп алган машинаң 10 жылдайын айдагың келбей атат. Бул жалган бекен, жалган экен. Bir учурда ушундай жигит элең кармаганыңды сындыра турган, эч нерсеге тойбогон, бардык нерсени талкалап ийем деген күчүң бар эле. Bir кезде ушинтип туруп гепшейип калган, чалгайланып калбатасың. Бул жаштыгыңда жалган бекен, жалган экен урматтуу бир туугандар. Бирок бир чындык бар, муну унутпайлы. Өлүм деген чындык бар. Күллү нафсин заиqatul maut. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bardык kıbıragan canıvar candıklardan bardığı ölüm şerbetin, ölümdün damın bir günü tatat deyip. Bardığız oşol jerge barat ekenmiz. Bul çındık. Emi oşo çındıktı Allah Teala'dan suranalı. Allah'ım ya Rabbel alemin, Kudayım imanımdan acıratma, ıhlasımdan acıratma, özüňe daima secde kılayın, uşu kıska ömürde özüňe jaga turgan işlerdi kılayın, adamzatqa paydalуу bolayın, Kudayım jaman takdırdı görsetpe, uşu en negizgi adam balasının bardığı joluga turgan bir çındık, bu ölüm degen çındık eken. Uşu ölgönümde adamlar uşuntip artından soktanıp kalganday ölümdü nasip kıl deyli. Urmattуу bir toğan, bari bir gün ölet ekenbiz. Birok ölgön uçurlarımda it ölgöndey ölbeyin, ölgön uçurlarımda aram ölüm menen ölbeyin, ölgön uçurlarımda adamlar canazama bargandan zar kanıp kalgan uşunday avalda ölbeyin. Kudayım uşu özüңdün kızmatına getip baratkanda, meçitke uşuntip çurkap namazga ketip atkanda, oğuzum morozo olup atkanda, baldarıma adal ırızkı tabayında büyümden uşunday bir peşene termenen iştey turgan bir işime getip atkanda, niyetim tüs bolup atkanda, meçitke gelip secdede turganımda, üylörde secdede turganımda, kanday bolbosun Allah Taala, özüň razı bolo turgan bir işti kılıp atkanımda, oşol uçurlarda ölüm gelsin dep bardığыбыз dua kılalı. İlgerki ağlımlar uşunday dua kılat ele. Tawaffani musliman ve alhiqni bis salihin. O Allah'ım meni musulman kılıp öltür, musulman avalda öltür. Anan giyin salihter menen taza adamlarga meni ulaştır, taza adamlarga meni koş dep uluu alımlardan duası ele. Urmattуу bir toğandar, bul nerselerde emne şunu aytıp atabız. Jerge bizde bolup atkan oorulardı bardığыбыз darılaşыбыз kerek. Anı koom jalpı darılaşı kerek. Uşul denenge, uşu jeriňe bir manjandın üstüne bir jara çıksa, oşo bul manjanın işi özü darılap alsın debeybiz da, bardık denege oşoga güreşet oşonu darıganga, darılaganga. Anı sen akılın menen aptekadan alıp gelip bir darı süyköysüňbü, vraçka barasıňbı, je Allah Taala jaratıp koygon içiňdegi senin organların, sezimlerin güreşöü, bardığı güreşöü oşonu darılagan hareket kılat. Oşo syýakty urmattуу bir toğan, koomda bolgon nerse ertiň menin başıma da gelbesin. Bir adam mına özünün ömrün kıyıp atkandарды görüp atabız. Kuday saktasın, girip bir jerge asınıp koygondardy görüp atabız. Biyik üýlerge çıkıp turup özünün boyun taştap ýegende görüp atabız. Uksuz içip turwanı menen ölüp kalgandy görüp atabız. Içip ölüp kalgandy görüp atabız. Özünü özü bıçak sayıp algandy görüp atabız. Barın görüp atabızpı? Birok uşu nerseni unutpaylı. Oşo nersege can güýgüzüp güýbegen bolsak,
ошол жерге дуа кылбаган болсок, ошо менен кошо кайгырбаган болсок, ошонун астын тосконго аракет кылбаган болсок, эртең эле биздин сенин да короңо ошо нерсе келип келиши мүмкүн. Кудай сактасын, менин тууган уругуман, менин ушу жакындарыман күйүп кете тургандардын башына ошо келип калбасын. Шайтандын тизгинине алдырып, мен да ошо жолго барып калбайым, ушу коомдон алыс болсун дей турган болсок, бардыгыбыз акылыбызды иштетип, бардыгыбыз бул нерсе менен күрөшөлү, урматтуу бир туугандар. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала "Вала тулқу би айдикум ила тахлука" силер өз жаныңарды өзүңөрдүн колуңар менен жок болууга салып бербегиле дейт. Көрдүңүздөр? Өзүңөрдүн колуңар менен өз жаныңарды өлүмгө салып бербегиле дейт. Азыркы элге кайрылып айтарыбыз, кээ бир учурларда арзыбаган нерсеге, болбогон бир таарынышка, ушу менин сүйгөн кызым баланча сөз айтып койду деп туруп ошо менен барып асылып калган. Же болбосо мен жакшы көргөн адамыман ажырап калдым деп туруп өз жанын кыйып койгон. Же болбосо өмүр бою ушу кембагал жашадым, кедей жашадым деп туруп алып барып өзүн этаждан таштап ийген. Же болбосо ушундай бир башыма кайгы келип калды, ушундан көрө өлүп калайынчы деп туруп өзүн өлтүрүп койгон. Бир бизнесте банкрот болуп калдым деп туруп ушундай жолго барып аткандарды көрүп атабыз. Урматтуу бир туугандар, бул ниматтардын эң чоңу кайсы нимат? Ниматтардын эң чоңу Кудайыма шүгүрлөр болсун. Жүрөгүбүздө ыйманыбыз бар экен. Алла Таалам бизге ошо жакшы көрүп ыйман ниматын берип коюптур. Ошо ыйманыбызды үйүбүздө тынч жаткызбай, жума намазга баргын, жума намазды окушсага милдет деп туруп мечитке ошо ыйманыбыз түрткү болуп алып келип атат. Кудайга шүгүрлөр дейли. Бирок ушундай жолго барган кандай адамдар барып коюп атат? Сөзсүз ыйманында проблемасы бар адамдар барып коюп атат. Ыйман эртеңки күн Алла Тааланын колунда экенине, тагдыр Алла Тааланын колунда экенине, эртеңки күн дагы Алла Таала түгөнбөгөн казынасы менен жардам бергенге толук ыйманы жетпеген ушундай проблема болгон адам ойлонуп туруп толук шайтанга тизгинди карматканда шайтан анан кылганын кылдыртып коюп атат. Урматтуу бир туугандар, бардыгыбыз бул маселени жөнүнө угуп коюу эмес, бул маселени башында айттык, дарылайлы дедик. Кантип дарылайбыз? Ыйманга кызмат менен дарылайлы. Үйдөгү балдарыбыздын ушундай кымбат бренд кийимдерди кийгизип коюп, ой балам сулуу дегенге сүйүнбөйлү. Балдарыбыздын ай деп ыймандан алыс болуп баланча жерге барып англисче үйрөндү, французча үйрөндү деп ошо үйрөнүп койгонун эле сүйүнбөйлү. Же балдарыбыз барып туруп бир жерге чемпион болуп атат, спортсмен болуп атат дегенге сүйүнбөйлү. Ал нерселерди кылдылары, бирок эң негизги максатыбыз, урматтуу бир тууган, эмне болсун? Балдарыбыздын ыйманын ойлойлу. Ар бир адам үйүндө турганда мечитке келип кетип атабызбы? Ооздорубуздан ушул гана нерсе чыксын, Алланын улуулугу чыксын. Алла Тааланын бардыга күчү жете турган зат экенин үйүбүздө сүйлөйлү. Пайгамбардын улуу экенин үйүбүздө сүйлөйлү. Өзүбүз күнөөлөрдөн тыйылып, балам ушуга барбагының, эч убакытта Алланын рахматынан, эч убакытта Алланын мээриминен үмүт үзбө деп өзүбүздүн да ыйманыбызды тарбиялайлы. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала ла тaqnatu min rahmatillah, Алла Тааланын мээриминен үмүт үзбөгүлө дейт. Урматтуу бир тууган, үмүтсүз болуп калган адамдар биринчи себеби ушул экен. Эртеңки күндөн үмүтсүз болуп калган, ыймандан алыс болуп калгандар ушундай нерселерге барып атышат. Бардыгыбыз бул нерсени ойлонуп, Алла Тааладан бардыгыбыз дуа кылалы. Шариятыбызда ушу 5 нерсени сакташ, шариятыбыз муну милдет кылып башыбызга жүктөп койгон. Биз дин деселе намазды, орозону түшүнбөйлү. Бул орозо, намаз туура диндин башы, а башка мүчөлөрү дагы бар динимизде. Ошо сактай турган, сакташ милдет болгон 5 нерсени Алла Таала бизге шарият, бизге башыбызга милдет кылып жүктөгөн. Биринчи, диниңди сакта дейт. Диниңди сакта эң биринчи. Биз бардыгынын башынан жанагы айткандай ыйманыбыз, динибиз менен жашап атабызбы? Балам дин үйрөнүп атабы? Эртең ушул акмак болуп калбайбы деп, бул дүйнөдө бактылуулук кандай дегенде бардыгыбыз бактылуулукту каалап атабыз. Бирок бактылуулук ушундай, урматтуу бир туугандар, эсибизден эч убакытта чыгарбайлы. Биздин бактылуулугубуз
балдарыбыз биз каалагандай болуп чоңоюп турса, эртең жеткенде биз карып калган учурларда балдарыбызды көрүп көздөрүбүз кубангандай бир ыймандуу болуп турса, мына чыныгы бактылуулук ошол. Колуңда миллиардың болуп, колуңда алтын күмүш тонналаган алтын күмүшүң болуп туруп, бирок балаң кафир болуп турса, балаң бети жок мунафык болуп турса, эң бактысыз адам ошол экенин Алла Таала жүрөгүбүздөн чыгарбасын. Биринчи сактай турган шарият бизге милдет кылып койгон, сакташты милдет кылып койгон нерселердин башында биринчи динди сакта, экинчи жаныңды сакта дейт. Карасаңыздар, нафстен болгон жаныбызды сакта, үчүнчү урук тукумуң, бала бакыраңды сакта, анан төртүнчү мал дүнүйөңдү сакта, бешинчи акылыңды сакта деген. Бул нерсенин бардыгына Кудай Таала бизге ыктыяр берген. Сакташ деген эмне? Ошо нерселерге этият мамиле кылыш, ушул нерселерди Алла Таала мага аманат кылып жүктөптүр деп, дин соолуктарыбызга көңүл буруш, мал дүнүйөбүздү ушундай адалдан сактап, адалдан таап, адал нерселерге жумшап, урматтуу бир тууган, акылыбызды арамга иштетпей, адал нерселерге иштетип, динибизди сактап, жаныңарды сактагыла дейт. Эми өзүн-өзү жанын кыйган эмне менен барабар дегенде, өзүн-өзүнө кол салган адам, өзүнө муунуппу, өзүн асып алыппы, өзүн бычак менен уруппу, уу ичиппи, этажы үйлөрдөн секирип кетиппи, ушинтип өзүнө өзү кол салган, бул Алла Таалага каршы чыккан менен барабар. Алла, сени мени сен жаңылышып жасап коюпсуң, бул дүнүйөгө жаратканда сен жаңылып калыпсың, мен сени тууралап коем дегендик дейт. Урматтуу бир туугандар, Алла Тааладан ката издегендик болот экен бул нерселерди. Бардыгыбыз көңүлүбүзгө алалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте кимде ким өзүн бир нерсе менен өлтүргөн болсо, ошо нерсе менен түбөлүк ошо нерсе менен азапталат деген. Кимде ким өзүн бир бычак менен, канжар менен, же болбосо бир темир менен өзүн сайып өлтүргөн болсо, ал кыямат күнү тозокто миллиард жыл, 2 миллиард жыл, 10 миллиард жыл эмес, түбөлүктүү анын чеги жок жаханнамда ушинтип туруп, ошону менен бычак менен сайынып отурат дейт, көрдүңүздөр. Кимде ким бир этажы үйлөрдөн секирген болсо, аны биз билбейбиз, Кудай Таала аны көрсөтпөсүн. Ошо жана муунуп атканда, ошо акыркы минуту кандай болуп атканын биз билген жокпуз да, акыркы деми кантип чыгып кетип атканын билген жокпуз да, урматтуу бир туугандар. Ошол учурда кандай өкүнүп атканын, кантип ушул Алла Таала берип койгон жарыкчылыкты, Алла Таала берип койгон колду, Алла Таала берип койгон жанды акыркы коштошууда арам коштошуу менен коштошуп аткандардын акыркы секундун эч кимге даамын таттырбасын, көрсөтпөсүн. Бирок ошонун көргөндөрдүн кандай абалда болгонун биз көргөн жокпуз. Бирок ошентип асынган болсоң, ошо кыяматта тозокто ошо түбөлүктүү ошонун азабын тартып турат. Адам деген бир жерден секирген болсо, секирип келаткан учурларда эмне деген ойлор, башына кыйынчылык келгендеги бир секунд жакшы жашоодогу миллион жылдан дагы кымбат болорун, андан дагы өйдө болорун эсибизден чыгартпасын. Бир секундта, акыркы секундунда акылынан эмне деген ойлор өттү, кандай азаптарды чекти, аны биз билбейбиз. Алла Таала бизге анын даамын таттырбасын. Бирок урматтуу бир тууган, ошо секирип келатканда кандай абалда жаны чыккан болсо, так ошондой азапталып турат деген. Кимде ким уу ичип өлгөн болсо, кыяматта ошо тозокто, ошо жерде түбөлүктүү ошо уунун азабын чегип улам уу ичип турат деген. Улам уу ичкенде ичегилер кандай айрылып кетип аткан болсо, ашказан кандай ийирип кетип аткан болсо, так ошонун азабын түбөлүктүү тартып турат деген. Алла Тааланын, көрдүңүздөр, бизге берип койгон эң улуу нерсе, эң улуу нимат бул биздин дене мүчөбүздү, өзүбүздүн нафсибизди, өзүбүздүн жаныбызды, урматтуу бир тууган, коргоо. Бул шарияттын бизге милдет кылып койгон нерсеси. Ошо коргогон нерсеге каршы чыгырып, Кудай, мен сенден акылдуумун, сен акылсыз болуп мени жаратып коюпсуң, сен туура эмес жараткансың дегендик болот экен. Бардыгыбыз бул нерседен сактанып,
Kudayım uşunday jaman ölümden sakta. Maga ölüm beresin bi, ölüm hak. Ölüm hak bolgan uçurlarda meni uşul dünyanın eşigin bir gün jababız. Kimimiz 60 yaşta jababız, kimimiz 90 yaşta jababız, kimimiz 35 yaşta jababız. Az bizden enebizden kursagında jatkan uçurlarыбызda taqdırыбызga Allah Taala жазып койгон. Аны эч ким bir sekund astıga жылдыра албайбыз, bir sekund artка жылдыра албайбыз bir tuğandar. Biro kanday ölüş, kantip ölüş, kanday abalda ölüştü Allah Taala bizden ihtiyarыбызга koyup koygon. Eger bul dünyada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kanday jaşasaң oşondoy ölösüň degen. Kanday ölsöň oşondoy tirilesin urmatly bir tuğan. Tufayl ibn Amir degen ulu sahabale Peygamberimizden. Oşo kişi Mekke'den Madinaga Peygamberimiz üçün, Peygamberimizin dini üçün, Allah Taala'nın razılığı üçün hicret kıldı. Hicret kılganda janında bir özünün jerdeşi bolgon bir kişini dağı şunda hicret kılal dep musulman avalda anı koşo hicret kıldırdı. Oşol uçurlarda Madinaga gelgende Madinada biraz oğru bolbatkan ele. Madinanın ısık yerlerine, çoğuçun yerlerge çıdabay al kişi gelgen uçurlarda uşinti oğuzundan sözler çıkıp gitti. Madinan uşunday bele men öz jerim ele jakşı eken dep oşo ıyık yerlerge bolgon özünün oğuzundan uşunday söz çıkıp kalgan. Anam biraz uçur ötköndeyin bayağı kişi uşunday bir oğruğa kabılıp kaldı. Karasaңыздар, al oğru uşunday oğru eken, bobu kolundan başlasa kolu uşun dip jılıp çirip kete vere turgan. Butundan başlasa butu jılıp çirip kete vere turgan. Uşunday geli uşu bilegine jetip kalganda bayağı oğruğa çıdabastan al kişi. Emne kılışты bilbey, sabırsızlık kılıp durup bir günü barıp durup bir nese menen kesip salgan eken bilegin. Kesip salgandan keyin al keste azırkı medisinanın tuu çokusuna jetkende kanday bolup atkanын көрüp atabız. Birok al kesti elestetip kolölü tetigi 6-7 kılımdı. Urmatly bir tuğandar, oşol uçurda заражение bolup, oşantip tez ele bağı kişi bul dünyadan ötüp ketti. Ötüp ketkende Tufayl ibn Amir radıyallahu anhu şunday kaygırıp, uşu menen hicret kılıp geldile, beçara uşinti ötüp ketti, biraz tuğramen süylöp aldı degen oylor gelip, erteң үй бүлөсүнө эмне деп айтамын деген ойлор ушинтип басып, ушинтип кайгырып, ошо кишини көп эстеп жүргөн экен. Bir günü Tufayl radıyallahu anhu түшүндө баягы кишини көрүп калат. Көргөндө ушундай жакшы сүрөттө денелери сулуу, көңүлдөрү ачык абалда көрөт. Ошентип баягыны көрүп сүйүнсө, баягы кесилген колунун ушундай бир нерсе менен ороп алган экен түшүндө. Oşol uçurda bayağı joldoşunan, dosunan, seni uşunday avalda, koz avalda gördüm. Sen bolsa uşunun sebebinen kolundu gezip salıp, anan uşundan ırbap oturup uşu dünyadan kettiň elen, kanday boldu, kanday mamile boldu degende, men paygambar üçün, Allah'ın dini üçün, hicret kılıp gelgenim üçün Allah Taala bardık günü ölörümdü geçirdi degen eken. Oşon üçün denelerinin bardığı suluw bolgan. Birok kolungdu emne tagып aldың degende, maga uşunday kabar boldu, saga jakşınakay kol berdik, saga amanat kılıp berdik. Özüň buzup aldың go degen kabar geldi, oşon üçün taňıp jürem degen eken gördüňiz. Uşu düştü görgönden keyin Tufayl radıyallahu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den janına vardı. Ya Resulallah, o Allah'ın peygamberi, meni menen hicret kılıp gelgen adamdı düşümde gördüm. Bolgon akıyanı bileteleň. Uşu düşümde görsem uşunday yöňdörü jaltyragan, uşunday jakşı jaşoodо ekeniň gördüm. Bir gana kolun taňyp alypdyr. Kolun suraganymda kolumdu özüň buzup albadyňby degen kabar boldu. Oşon üçin taňyp jürem dep aýtdy degende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oşol jerde o Allah'ım, o jaratkan Allah'ım, sen bereşensiň, Kudayım sen jomart geçirimdüsüň. Oşo bir tuğandın kolunda geçiri dep dua kıldı hurmatly bir tuğandar. Gördüňüzдөр, bul nerseden ala turgan sabagыбыз Allah Taala'nın bir kiçinekey nersesine karşı çıkkandı kanday bolat eken. Erteň bul dünýä kıynalasıňby, jırgaýsyňby, bul dünýäde milyoner bolasyňby, Kuday saktasın bir gembagal bolasyňby, bir değil ötöt. Göçödögü milyarder 10 milyardtagan dollary var adamdy alıp kelseňder, bir çöýçök sen içkeline tamakty içet. Al oşo jerde 100 çöýçök içip atkan jok urmatly bir tuğan. Sen dele jürösüň, biz dele jüröbüz. Biz dele oşo bir çöýçökö toýabız urmatly bir tuğan. Men oşo gözüm menen gördüm.
30 жыл мурун миллионерлер азыр жок, ушинтип эле өлүп калышкан. 30 жыл мурун көчөдө сел саяк болуп жүргөндү дагы деле көчөдө көрүп атам. Ал дүнүйөнүн көптүгү же аздыгы адамдын өмүрүн узатып койбойт экен, көрдүңүздөр да. Урматтуу бир туугандар, бардыгыбыз ошо кыска дүнүйөдө ушул жерге келдим, конок катары келдим. Бул дүнүйө мага бир жөн эле бир дарактын астына көлөкөлөп кеткендей эле бир убакыт деп бардыгыбыз пайгамбарыбыз айткандай ошо нерсеге амал кылып өтүштү. Кудайым насип кылсын. Алла таалам берген аманаттарды туура сакташка Кудайым жардам берсин. Аманаттардын эң башы ушу жаныбызды ардактап, дин соолугубузду ардактап, Алла таала берген байлыгыбызды ардактап, Алла таала берип койгон акылыбызды ардактап, эң негизгиси динибизди ардактап өтүштү. Алла ар бирибиздин тагдырыбызга жазсын. Кудайым эл жерибизге тынччылык, аманчылык берсин. Бардыгыбыздын мээрими менен Кудайым өзү орогон болсун. Аллахым я Раббал аламин, периштелер менен тегерегибизди курчасын. Кудайым өз мээримин асмандан Кудайым жамгыргандай жааса, так ошондой бизге жаадырсын. Өзүнүн колдоосу менен колдосун. Кудайым я Раббал аламин, кор кылбасын, зар кылбасын. Алла таалам бардыгыбызга тынччылык, аманчылык берсин. Элибизге Кудайым бейкутчулук берсин. Кудайым бардыгыбыздын рызкыларыбызга береке берсин. Аллахым ак жолунан адаштырбасын. Бирахматика.